Ibihe byiza nshuti bakunze mukurikiye ibiganiro byacu, nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza. Ni breaking news zandani mu ikipe ya Rayon Sport. Ni umukinnyi ukomeye cyane, ni umukinnyi udasanzwe, ni umukinnyi benshi bavuga ko ari nawe ukomeye hano muri East Africa rwose nka nimero 10. Rwose ni umukinnyi ukomeye, ni umukinnyi ikipe ya Rayon Sport igiye ukomeye, guturuka mu ikipe ya KCCA ibitego 14 byose. Ngiye tugiye kuba twabana muri iki kiganiro bakunzi ba Rayon Sport. Ndagira ngo tubane muri iki kiganiro wabanjije kuba wakanda subscribe hano kuri Kigali Sport. Amazina nizere ko rwose muyazi, ni Theogene Kwizera. Nizere ko mwagize icyumweru cyiza. Reka mbinjirire muri iyi transfer bimaze kuba official rwose. Ikipe ya Rayon Sport imutangaje muri aka kanya, muri iki gitondo cyo ku itariki 12 ukwezi kwa gatanu 2026. Uyu mukinnyi ni umukinnyi udasanzwe, ni umukinnyi wamaze kuba wasinyira ikipe ya Rayon Sport. Ibye uko biteye mu ikipe ya Rayon Sport ndetse n'aho akomotse nibyo tugiye kuba twababwira. Ariko hagati aho wifuza kwamamaza cyangwa se kugira ngo tukumenyekanishirize ibikorwa byawe ukora, nimero ni 0727 ubundi bwo tukakwamamariza ibikorwa byawe 5 kuri 5. Amazina ye bamwita Charles Bare. Uyu Charles Bare mu guturuka mu gihugu cy'Ubugande mu ikipe ya KCCA yakinaga nka nimero 10 nk'umukinnyi rwose w'Umugande, afite ubwene gihugu bw'Ubugande kabisa, ariko akomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Charles Bare ndagira ngo mbabwire ko yitiranwa n'undi mukinnyi wahoze akinira ikipe ya Rayon Sport n'ubundi yitwa Charles Bare, ariko uyu we hiyongeraho undi ntari iriho, bamwica Charles Bare. Uyu mukinnyi rwose mu ikipe ya KCCA niwe wari ufite ibitego 14 nka rutahizamu kabisa. Ikipe ya Rayon Sport rwose muri iki gitondo imaze kuba yakibikaho uyu mukinnyi udasanzwe ukomeye. Imyaka ye ni 25 y'amavuko, afite metero 1 santimetero 72 ibiro 69. Uyu mukinnyi rwose ni umukinnyi udasanzwe kuko yagiye akinira amakipe atandukanye hariya mu gihugu cy'Ubugande rwose. Uyu mukinnyi Charles Bare ni umukinnyi rwose ikipe ya Rayon Sport yaguze yitondeye cyangwa se yitonze. Ni ikipe idahubutse rwose kuri miliyoni 14 zonyine, akazajya ehembwa ibihumbi 900 by'amanyarwanda. Urumva ko ari umukinnyi utabahenze kandi ari umukinnyi mwiza cyane. Ni umukinnyi bivugwa ko agiye kuba yasimbura umukinnyi Faringanye wamaze kwerekeza mu gihugu cya Senegal hariya iwabo rwose. Na n'ubu nta kipe arabona uyu
Faringanya wo mu gihugu cya Senegal. Reka mbe nagushimira ugire icyumweru cyiza.